для меня это приятно работать в этой компании, то есть знать, что я являюсь частичкой этой компании, которая приносит как бы пользу людям. С утра проснешься, позавтракаешь, едешь на работу. На работу приезжаешь, первым делом ты, как я езжу на машине. Встречаешься с подружками, то есть, с коллегами помещения, потому что здесь настолько все для людей, настолько все продумано. В общем, с нами советуются, с нами, то есть, нас слышат. То есть мы можем с любой проблемой подойти к руководству и обратиться напрямую непосредственно к кого-либо. Все это делается командой, то есть одному здесь ничего не сделать. То оно учит взаимодействовать с людьми. Не тянуть все на себе или скидывать на другого, а то есть делать все вместе. Ezt úgy lehetne nagyon egyszerűen lefordítani, hogyha valahol elkövettek hibákat, vagy fedeztek fel olyan dolgokat, ami nem úgy működik, hogy a legtökéletesebb, és erre talált valaki egy jó megoldást, akkor mindenki számára az a legolcsóbb és a leglogikusabb, hogyha ezt megosztjuk egymással. Magyarul nem akarjuk ugyanazokat a hibákat újra és újra elkövetni, vagy pont az ellenkezője, tehát hogyha nagyon jó megoldást sikerül valahol találni, és valaki kitalál valami nagyon zseniális dolgot, amivel tényleg hatékonyságot lehet növelni, költséget lehet csökkenteni, gyorsulni lehet, akkor ezeket osszuk meg egymással. És ennek nagyon-nagyon jó módszerei vannak, mint a vállalaton belül, vagy mint a vállalatcsoporton belül, hát úgy értem a vállalatok között. Altså jeg har det med maskiner, tror jeg ligesom børn, at der får julegaver. Når vi har gået arbejde på en maskine i 3 måneder eller et halvt år, vi skal til at have den rendt i gang. Det er altså en helt speciel situation. Det er sådan noget, man får gåsehud af. Det øjeblik, man så starter maskinen for at køre den i gang, så kan jeg jo mærke på mig selv, hvis det så gik, som jeg havde regnet med, så får man altså en helt speciel følelse i kroppen. Glæde. Det er simpelthen glæde. Du får en stor glæde ved at have lavet det. Jeg måler det kun på, når vi har sat en maskine i drift. Hvor meget tid skal vi så bruge på den bagefter? Inden for det første 2-3 måneder. Det er det, der afspejler sig i grundigheden. For hvis du har følelsen af, når du blev færdig, så skulle jeg så bygge den færdige produktion, så har du i hvert fald ikke gjort det godt nok. Men hvis ikke du skal bruge noget ved at tid på den, så har du været grundig nok. Når man starter et møde, så tænker man tit, at man ved, hvad udbyttet bliver af mødet. Men ofte bliver udbyttet bedre, end hvad man forventede, fordi at man havde folk med fra Ungarn, Polen, Danmark, Tyskland. Og da hende fra Ungarn stillede et spørgsmål, der forstod hende fra Polen ikke. Men hun stillede så et andet spørgsmål, som gjorde, at ham i Danmark havde et mega godt svar. Og på den måde, der fandt man en meget bedre løsning, end hvad man havde forventet fra start af. Det tror jeg, vi skal blive endnu bedre til i fremtiden. At vi skal have input fra forskellige folk for at få det bedste resultat. I found Velox is a place which you have the freedom to do things. You can make mistake, but the company allow you to make a mistake, and you can learn from the mistake, and you can grow yourself. So the company will also help you to achieve that. They provide training program, training courses. They can send you to headquarters for sharing ideas and to be trained. That helped our employees, also helped myself to grow. If everybody is doing the right behavior, the right thing there, then we have a right environment. And everybody will enjoy this environment. It's not a single person. Everybody will enjoy that. That's also where the value comes from, and the culture comes from. The culture is not comes from the manager only, but it comes from everybody. Everybody has a contribution to the culture.